dolari 300 zireta zinjira. Hari giyo kwinjiza idolari ariko ukagwiza ubuenemi n'abantu. Ejo bakazokunogora amaso kubera twa tudolari. So ico ni kimwe. Wo kubitwa cyangwa ukicwa cyangwa se ugasanga bagwaye inkuru itari yugiye kwihutira urahuse nawe utakoze ubushakashatsi bakujana mu rukiko gwakubitwa mu imyaka kuko gusebanya n'icyaha hano n'amategeko. Abayitu baza aho ngabo bakwiriye kuba maso. Hello guys, mwese ndabasuhuje aho muri hirya no hino abashati bacu tubahaye ikaze cyane hano ni kuri Murenge Top TV nk'ibisanzwe twongeye twagarutse rero uyu munsi twagarutse ndi Irene Mwamikazi na ivuge kenda gahoro udahumagira ivuge ikiganiro gihari ntago turi butinde abasigara bavuga cyane uzuvuga ugirwa humagira ndumu kwakuzi nukwibutsa kwa kwakuzi abatari babizi biraje kwibutsa kwa kwakuzi ndaya numwete wacu ibyo tubizwiho na karwara kacu. Okay, ngaho ivuge. Amazina yanjye nitwa Martin Muhirwa ku batanzi. Okay, hanyuma uyu ni shiri wanjye mugani w'abafu. Yego. Ibyo ndarabizi. Hari abatakuzi hari n'abatanzi. Batubonye bwa mbere turi couple, turi couple. Ego, uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro cya motomoto. Azavuga ngo ni motomoto. Uyu munsi dufite ikiganiro tugiye gukora twembi. Kibimaze iminsi biriho cy'ibintu birimo biravuga ubu nyine. Umwuka uri hano hanze hirya no hino mu mihanda ukuntu imihanda imeze uyu munsi niyo twajeho. Ibivugwa izo ni byinshi. Mvuze mu mihanda bahita bumva icyo mvuze muri social media mu bintu birimo biravugwa cyane kuri YouTube. Social media ibihanyura nabyo ni byinshi kuri YouTube. Amashano avuga ibintu byinshi bitandukanye. Noneho hariho ikintu kiza kikama gihuza amashano yose ugasanga barimo barakivugaho. Amashano yose gasi si hano muri kino kirere dutuye. Amashano menshi yo muri Kenya ugasanga abantu iyo nkuru irimo ahubwo arasa ku ntego irimo vibing ahubwo arasa ku ntego uvuga iyo inkuru zarizo naho YouTube yo inyuraho byinshi. Ego rero hariho ibintu bimaze iminsi birimo birasha kuri YouTube, ibintu byo abantu bamwe bavuga ngo YouTube hafungwe, abantu badasebanya kuri YouTube, abandi ibintu dutesha agaciro abantu kuri YouTube. Ibyo nibyo tuje gushyiraho umuco uyu munsi. Okay, topic y'uyu munsi tugiye kuganiraho hari ibintu bimaze iminsi bivugwa abantu bakavuga ati aba YouTubers bakabije ko barasebya abantu, ko barasebanya, nta kinyabufura, nta kubaha, nta bintu z'umuco birimo. Amacana kwire gufungwa na ya satani. Ayo macana yose ya satani akwire gufungwa. Okay, ayo macana satani abandi wenda nuko batabyigiye. Urabona nyine nundi tangazamakuru kurikora agomba kuba warabyigiye nyine ufitemo ubumenyi. Utabyigiye nyine ukora amakosa kuko sumwuga. Ariko abayitubazi n'abajournaliste baratandukanye. Ari abajournaliste n'abayitubazi n'abantu babiri batandukanye. Usibye ko n'abayitubazi nabo izo bakora bagomba kuba bafitemo ubumenyi kuko ibintu byose bigenda bihura n'amategeko. Kuko ndaba gusa ngo urakora ucya tiwaba nk'inyamaswa. Bigomba kugenda bihuye n'amategeko. Ariko none turareba kuri zo side zombi. Ese abanyamakuru bagomba gukora, abayitubazi bagomba gukora izihe nkuru zitari zo gusebanya. Inziza bakwiriye gukora ni izihe. Izo batakwiriye gukora ni bene izihe. Aho abantu bo cyangwa wenda n'abantu bamwe batari bamenyereye za YouTube ko barabona ibintu bishasha birimo biragenda bibatura nono bikabacanganyikisha iyo bakumva ko ari nk'urusaku ibintu byajagaraye cyane urusaku kubera kuko ni ikintu gisha kije wenda tadusanzwe dukoresha muri societe yacu. Nuvuga ngo hari hasanzwe haba ibintu bikaba bucece ntibijye hagaragara. Noneho aho social media aho YouTube zirimpo zaje ikintu kirimo kiraba kikajya hagaragara. Rero hakaba ari abantu bashaka ko ibintu bitajya biguma uko byari bimeze bikagoma mu bwihisho kandi hariho. Ariko icyo tugiye kuvuga mbere na mbere abantu bakwiye kumenya ko isi zigenda itera imbere cyangwa societe kandi uko iterambere riza hahinduka byinshi.
ukuvuga ngo habe n'igihugu iyo hatari imihanda, iyo imihanda ije hahitaza n'ubucuruzi n'ibindi bintu mutari mumenyereye, n'amahoteli n'amaloji na bwa bubandi bwose bwo kwibarabara bagahita bwinjira muri sha giturage. waba utari usanzwe wari usanzwe ubizi ukazobona ibintu uko biri kubita, abandi ugasanga barimo barahunga bari kwigira mu giturage. Iyo haje rero n'uko communication yakoresha cyane technology y'amatelefone n'ibiki, hari ibintu bita bihinduka cyane. Ntabwo twari tumenyere kumva ama audio y'abapasiteri n'abavuga butumwa ngo tubagiye kuri YouTube, kubera kuko nta amatelefone yari ahari, nta social media. Ariko nyine naho muri uwo muhana habaga agatendo kagasakuza, nubwo wenda katarara kuri YouTube ariko kagaza karasakuzaga muri ya area nyine, kuko nta communication. So icyo tuba tugomba kukimenya. None reka tuze turebe uruhare rw'aba YouTubers mu bikorwa bibi cyangwa izo bakagomba gukora byiza. None turebe n'abantu muri societe nabo ukuntu bagomba guhagarara kujana n'ikoranabuhanga. Icyo ni kimwe. YouTubers icyo twamubwira, ntabwo ukwiriye kureba views wari ushaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ngo ukarikira $. Wowe urebe ati kubera ino nkuru yo kwa kanaka kwije reka mfatiranye n'inyikubita hanze irahita yirukanka $. $300 zirahita zinjira. Hari igihe kwinjiza $, ariko ukagwiza ubuenemi n'abantu, ejo bakazokunogora amaso kubera twa $. So icyo ni kimwe. Wowe kubitwa cyangwa ukicwa, cyangwa se ugasanga baguhaye inkuru itari yugiye kwihutira, urahuse utakoze ubushakashatsi, bakujana mu rukiko ugakubitwa mu imyaka, kuko gusebanya n'icyaha hano n'amategeko. Abayutubaza aho ngaho bakwiriye kuba maso. Ikindi cya kabiri, hari inkuru ukora wenda ari y'ukuri kibakujana mu rukiko kuko yarabaye, ariko nawe ugasanga witakarije icyizere muri societe, ugasanga ugwije abanzi, kuko twese turiyo muri societe ariko ntuzi abazokugira akamaro none n'ejo. Uku mwise tuzatubaho umeze neza, wacangamutse, umubiri umeze neza, ariko ejo indwara yagusheganya, abo wawe tukanibo maboko yawe, kuko washize gahanze. Ejo ikindi kintu cyagusheganya ugasanga urakeneye abantu. So ugomba kwirinda kwihutira ku nkuru ngo irashushe, ni kwa kundi nyine kushaka kumira ibishushe biragutwika zo gutwika. Bamwe n'abahungu b'abasore ejo tuza uzashaka ntuza buhavuga, usanga ejo babaye basobuka. Ejo uri umwana w'umukobwa wasaze kuri YouTube, tuzi nawe uzashaka, uzasanga umuntu warugiye gusebya ni umugabo wawe cyangwa ni wanyu. Kugenda pole ni byiza cyane, ariko noneho abayutubazi twababwira k'icyo kintu bagomba kubanza bagashishoza. Icyo ni kimwe. Bakirinda inkuru yo gusebanya, bagashaka amakuru afatika y'ukuri afite ibimenyetso, ibinyoma bikavamwo. Ikindi ntashira $, imbere kurusha message agiye gutanga. Ako nakanda abayutubazi mukwiriye nako kureba. Abayutubazi dukwiriye kwirukira ngo ino kuri rashushe reka nikubiteho ndahita yinjiza $. Magana ngahe wakabaye nje kureba n'ingaruka wenda zishobora kukugiraho uzanyuma $. Icyo nacyo tugitira atansi ko akantu nako ni keza. Ikindi kandi nacyo tuvuga ku bantu nabo batari abayutubazi, mukure kwakira impinduka ko zazibaye, kuko nimba turi muri isi iri mu ikoranabuhanga rishushe cyangwa rimeze neza, tugire ngo uko byari bimeze nta ma YouTube ngo iwacu ngo byari bigeze cyo ngo bagazagira gutya, ngo mukagogo bagazagira gutya, ngo no kukabara ngo byari bimeze gutya, ngo twokumvisha ngo bene ayo makuru ngo yumva gute YouTube dahari ngo yakura he yoca he. Ntugira uko ubona inkuru y'umuntu muri Amerika cyangwa muri Australia ngo ibi ni ibintu ngo biri kuza ngo mibunda ngo no minembwe ngo tuzaba cyo genti zari zihari. Ubu nyine mukere kwakira impinduka ari kwizigenda nukujana n'igihe, bagatangira kumenya nyine, bagatangira kumenya ko YouTube nayo yaje hari izazigenda izana cyane, mukabyakira bindi byose byari biri mu bwihisho ko bigiye kuza bizana. Nukuvuga ngo iwacu kera washwanaga n'umugore mu kinyamurenga ari procedure. Nimba nk'uko umugabo n'umugore bashwanye, murabanza mu rwaniye ngire mwenyine mu bitunganye, nibinanirana bikaja mu muryango, cyane kuko kwa ndagushatse wenda bikaje iwacu baramubawe aribo bari umuntu abanje n'abakuru banje
wenda bakabanza akagerageza kubigira zananirana bagahamagara wenda kwa sogokuru no kwa sogokuruza cyangwa mu murara ti ibintu biragenda gute cyangwa se bakahamagara biwanyu bakicara bakareba umugabo n'umugore ico gihe nta YouTube yari haba wenda n'amaradiyo ntizari cyane ariko ubu nyine uragiye ukubise umwana w'umukobwa umutwe cyangwa umukubise jido mwibarabara cyangwa murarwanya aho ejo hari hakujya kuri ya channel wabishiza amakuru muri quartier bakubitanye niwe wenyine wazinze amaboko ku giti cyawe mwarwanya kuragira ngo uko byari bimeze mu bijojwe cyangwa mu rurambo kuragira ngo niko biza gukemuka wamukubise byagiye hanze ngo kamera yageze ahantu hose byagiye hanze icyo ngicyo ntiwanaje no kurega none ngo nimba namukubise ngo ni ngombwa ngo bije kuri YouTube no mu mibunda no mu minembwe nimba byarakorwa gutyo hano gasiyo turi ikindi cya kabiri gukubita umugore ni icyaha gihanwa n'amategeko yego ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo kujya muri famille ngo bagazabizingazinga ngo bakoze ishano ngo akubise ngo umugore bakabirangiriza iriya bikagira ubu turi mu mujyi ishusho nyine gukubita umugore ni ibintu bitemewe nta mpamvu uvuga ngo mfite impamvu ubu nyine hari aho hano umugore yohamagara hano hari abashinzwe kurengera abagore ubushize nari kumwe n'umugabo umwe ariko tubwira umugore baziranye ukora hano Roysambu si service yarimo tubwira akoramo wenda nazayimubaza nkibuka ashinzwe cyane ibintu by'akarengane k'abagore ni ukuvuga ngo umugore nimba akubiswe cyangwa umwatasi uri umugabo wiwe bakamuhamagara hariya wowe umugabo ntiwumenye uwo jana yumva kandi iyo nkuru rero igico gikorwa kitemewe n'amategeko n'aba YouTubers bemerewe kugishyira hanze none bogishira hanze kandi ntaho ubarega kuko nawe ico wakoze zicemewe n'amategeko ibo rero kugishira muri YouTube bakamagana ico kibi abagabo babahaza abagore babacinyiza abagore babakubita nawe ugatangira ngo inkuru zo gusebanya ngo aba YouTubers ngo bagize uta mwana wa data gabanya isukari bari bazogutora iriya channel niriya ko ndabona kera zizogutora habe niri tuzavuga ngo ziri maso tuzavuga ngo uburenganzira bwawe nta makosa wakoze tuzagutora kuko d'abord ko gukubita umugore n'urugero twebwe iwacu hari ukuntu twari dutwira ku misozi leta ntintagire n'imbaraga cyane ugasanga ntibinaje no muri leta ntibije no muri polisi ugasanga bigahekera mu miryango ni kanisa naho hano turi mu mujyi sivye kanisa gusa mubaye mukijijwe abapasiteri banyu bo intervena kimwe nuko umugore atoje mu ikanisa cyo kurega kuko icyo gikorwa wakoze ni icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu cyane urumva kandi icyo cyaha n'umuntu YouTubers yo gitora rero nimba umuntu YouTubers agutoye reka kuzana hano ngo ibintu ngo zo mu miryango uko barabihishura iki reka kurwana n'abagore wowe tukubwira ureke guheza aba YouTubers views komeza utange content ureke gutanga content dore nyine zaranabuze iyo tubonye twisamira kandi mumenye ko aba YouTubers nabo inkuru nziza ntizirebwa ntituzireba tubayikunda buriya hari ukuntu muzamutoka aba YouTubers ngo tubazi gukira ama content tibabiyobeye gukira ama content barabizi ariko content nziza tizikundwa ariko byacitse uko nguko ari byacitse yoba muri Kayore muri Kasarani muri Kitengera cyangwa yabaye Kampala wayikubitaho gutya cyane kamayiri kwa kazamuka na views none iyo ugiye mu isoko ureba ikintu kiri kugurwa akaba ari cucuruza niko bigomba kumera none rero na aba YouTubers tibabayoye ama content baba bashaka inkuru iri bucuruzwa cyane kandi gucuruzwa nta manyanga yanyu muzaba nukuvuga ngo nukora amakosa nukora amakosa kurabaye inkuru abantu mukomeze mukora amakosa mugoye muduha ngo gukora amakosa amanyanga menshi urahesha aba YouTubers aba views n'amadolari icyakabiri kuvuga ngo se wa mu YouTubers we ngo se kuki ngo se ari inkuru ya songo cyangwa ya nyoko ngo se ushira hanze uburenganzira bwe bwo kuvuga ibyo ashaka ikingenzi nuko ibyabaye atabeshi naho kuvuga yovuga iyase cyangwa ntayivuga cyangwa akayihisha n'uburenganzira bwiwe erega twebwe aba YouTubers tuvuga ibintu biri hanze kandi umenye kandi twese ubimenye kuko umuntu wese afite ukunda koze no maranga mutima inkuru yaje niyo ndi sinayivuga niyo umuze sinayivuga kubereke
ndababara ikankubita hasi ni nka kwa kundi niyo nafushije uwo muntu wafushije iyo babishize kuri media cyorega media kuko bavuze inkuru yabaye bavuze ngo hano habaye ikiriyo n'urugero ni example okay reka bana tureke cyo gupfusha mu buru buryo ko rugero umuntu yishundi uyu muntu araje yisha umwana we cyangwa yisha umugabo we cyangwa yisha umugore we iyo nkuru yoja muri media ntawo urega kuko wisha umwana wisha umugore wisha umwana muturanye tice cyo ni cyaha bwawo hano rero ari se wagikoze ntago tiwo bivuga kuko urahweruka ikubita hasi ariko abandi bamuvuze tiwo buranaga kuko aba yabikoze kimwe na se wundi nawe wabikoze bakamuvuga nawe muvuga kuko nawe tibujije yes aho naho muza mubanza batandukanye tubaza ibintu bavuga ngo baragenda bagasebya abantu bakagira ute wowe wenyine niwe aho wisebya ibyo wakoze bikagusebya warangiza ukaduhereza amakuru natwe twayavuga ngo twagusebeje ikindi kintu nogarukaho buriya ibintu zose bikorana no gushira mu gaciro ntabwo ibintu zose wamuha ngo nitegeko ngo bimeze gutya hari igihe ugira gutya ukagonga nigezemo na filime imwe baza bakina umuntu bakamubwira ngo agende ngo tudurwa no kugenda cya inzira yose mbese unyorose mbese nta kunyura hirya ugutya tudurwa no yarangiza iyo akagenda yagera n'ahantu hari igikuta agahita hota uko bamubwiye ngo tudurwa so mu buzima bwose habamo gushira mu gaciro none habamo gushira mu gaciro shatse kuvuga iki abayitubazi dukire gushira mu gaciro hari ukuntu inkuru yo muri societe ariko wareba umuntu wayivuze ukareba personality yiwe kuko hari igihe ubivuga bikica imitima ya benshi urugero n'umwungeri uyoboye itorero akoze ikintu kukivuga ugasanga urica imitima ya benshi hagomba kuba gushira mu gaciro ukareba ngo se ninyivuga biravura iki ninyireka niki cyiza wasanga kwireka ariko kwiza ukayireka wasanga kwivuga ariko kwiza ukayivuga ariko ntuvuze gusa ifaranga ngo tuvuga ngo reka nyivuge kubera ko afite izina rizwe cyabura ngo uvuge ngo uri muntu ufite izina rizwe yakoze agakosa reka musebye ngo nanje mwicira izina ntabwo ukwiriye kuba umurozi nibyo ntaco aho kwica amazina y'abandi kigomba gushira mu gaciro ikindi ugomba kuvuga ikintu cyose gifite message iri bufasha abantu iri butange ku bantu ikindi nacyo navuga kuri iyo point hari ukuntu ushobora no kureba n'umuntu muri societe ni umugabo yakoze ikosa ni umugore yakoze ikosa ni umupasiteri yakoze ikosa ukarebaho ninkora ariko siko asanzwe kwa gushiraga mu gaciro siko asanzwe ukavuga ngo iri kosa yakoze ryamushikiye kuko naje ryoshikira kuko twese turi abantu ntawe utazukosha nimba umuntu ryamushikiye agura ngo kubite kino kintu wenda kiramukoroganisha n'ikanisa cyangwa kiramukoroganisha n'umuryango we cyangwa kiramukoroganisha n'inshuti ze reka koroga umuntu cihorere kuko wenda wa muntu siko asanzwe urumva wa muntu siko asanzwe ni ikosa rya kimuntu yakoze kimwe nawe yakwishima ngo uriya muyumbe ngo kuko azwi yakoze agakosa n'amanga kubita hano ninga kubitaho ndarya idolari kandi abantu hari ikindi kintu banzu birebe ariko kandi hakaba umuntu nibwo buzima bwe niko abayeho witwaje izina rya pasiteri ariko ubuzima ni amanyanga witwaje izina ryo gusenga ariko kurakora amanyanga witwaje kuri umugabo kurakorera umugore wawe amanyanga hano mwamaranye uri umugore tuzi inshingano z'urugo kurateza akavuye mu rugo rwawe wenyine kurarusobaganya abantu bakora bakakumenya ko wenyine wisobaganyirije ejo abayitubazi niba gutora wa mugore we utangira kwamiza ngo twagize ngo bakuvuze kandi ari wowe wabikoze nuvuga ngo ni imirimo yawe yasakuje si YouTube yasakuje twebwe tuza gushyira akadomo ku byarangiye imirimo yawe yasakuje si YouTube yasakuje izo ni point navuga arakandi uri bwongereho hariho ukuntu abantu bazaba bavuga ngo abayutubazi twebwe akenshi noneho barimo baradushinja gusebanya cyane ariko urebye kuri YouTube habaho ibintu byiza n'ibintu bibi habaho inkuru zishima n'izigaya rero twebwe tugaye umuntu ngo twamusebeje kandi ni cyiza cyakabaye nacyo bishatse kuvuga yuko dushiraho byose byiza ushiraho n'ibintu ntabwo gusa tuza gusa ngo dusingize ushiraho ibyiza ushiraho n'ibibi ushiraho inkuru zo kugeza abakora ibikorwa byiza muri societe wokora n'ibyo kunenga abakora ibibi muri societe byose biremewe ico naco muza mukimenya ikindi kandi nacyo nubwira aba YouTubers bakwiye kumenya kuko ari ibintu bimwe zo kugira ingaruka kurugero ko gutukana
ko kubesha, guhimba inkuru, gushusha inkuru ya mugenzi wawe. Gushusha inkuru ni ukuvuga ngo umuntu yakoze ikosa yego, ariko noneho ugashiramo umunyu ukongera ukagira abayutubazi mukwiye kwirinda gushusha inkuru z'abandi. Karunga shira mu gaciro nimbona ikosa yakoze ari ikosa nawe ukora, gabanya umuvuduko. Kandi ibirungo byinshi bibi binyoma, ibirungo byinshi haba hajemo ibinyoma. Gushusha inkuru. Ikindi reka kubeshera abantu, kuko hari uwo beshera. Guhimba inkuru ni icyaha gihanwa n'amategeko. Guharabika izina ry'umuntu, personality y'umuntu, kumubeshera, icyo kintu yokurega cyane, yokurega mu rukiko bakaguhambira. Wakoze kwicara ugashaka inkuru, ukayishakira introduction kugera hasi wenyine gusa ukayihimba ukayishyira ku muntu. Cyangwa umugabo barashwanye n'umugore, kuko abashakanye barabyumva, hari igihe bumvikana akaba n'igihe mutokumvikana ku kintu runaka. Nimba bashwanye ariko inkuru wenda ikaba abaturanyi bo yirungurukamo ukijisho, ariko bayigaruye, iyo yirekenti kureba bashwanye ariko babigaruye byashize, ariko nabo bagomba kuzaza bashwanira mu nzu, byasohotse hanze bikabonwa n'abandi, kamera zirahari. Yes, ariko kandi nimba ari umuntu wiyunze n'umugore bari kumwe, nawe ukaje kubitangaza, nawe ashaka kukurega, kuko nimba ari atumvikanye n'umugore we akaba yabikosoye bari kumwe, waje uje kubishira hanze, nawe nta burenganzira bifitiye. Ibyo byose ni andi ugomba kwanza, kuko gasi umugore wabatabaje, si umugabo wabatabaje babayitubaze, si n'umugore wabatabaje. Ni wowe ugiye kwivanga mu z'abandi. Aho namukubita akagera ugasohoka hanze akavuza induru akiyambaza abantu. Urabizi twese abantu abenshi tugendana za recorder mu mufuka, tugenda turikodinga icyo duhuye nacyo cyose. Inkuru nk'iyo ngiyo umuntu asohotse hanze avugije induru, mu ntabare uraza kumutabara, ariko dona kamera ibimeze ngo. Cyangwa uri umupasiteri, cyangwa ufite izina runaka abantu bakuzi neza, hari ibikorwa biba bigayitse bukwiye kwirinda. Ufite ikibazo cy'amadeni y'abantu wagiye uhawe wese kuroka abantu uriba. Yewe twese turi abantu, ufata amafaranga y'abantu kananirwa kwishura, ari ideni genda ukiranuke n'ujya mu nzu muvuga no kuzoza umwishura lipa mudogo kugira ngo mutaza kugorana ejo bitazokuja hanze. Ukiranuke ugabanye umuvuduko. Cyangwa se nimba ubona ideni ryakunaniye, umuntu wese agarabanza akagira n'inshuti. Hari igihe ugira inshuti zawe ukazihamagara ukabasobanura ukuntu ibintu byakugendeye kandi bagufasha bakishura ideni. Twese turi abantu, tubana n'abantu, umuntu azagira abamwanga akagira n'abamukunda. Abagukunda iyo bazi ko ari ikibazo atari yo ngeso yawe kugenda wese kuroka abantu, bakamenya ngo ni kesi yagushikiye ifaranga, bogufasha ukishura ideni ry'abandi. Ariko ukoza amakosa y'amadeni, uragiye uyayesikuroka, ejo niba kuvuga ngo basebeje pasiteri agira amadeni, cyangwa bibuza amafaranga y'ikanisa. Nayo ikanisa saa yawe usanga Kasarani afite amadeni, Kayora afite amadeni, Kitengera afite amadeni, ahantu hose afite amadeni. Kandi ugasanga n'ibyo yafatiye n'umugore ntabizi, nta n'ibyabaye, gusa gutyo gusa. Bayitubazi niba gushiraho, niba gutora ngwiriya cano guzivuga amatiko. Cyangwa uri pasiteri wagiye mu ngo z'abandi, tugiye kubwiriza ijambo ry'Imana, tugiye no kubasengera, urashaka abagore b'abandi, cyangwa wenda cyangwa usutse mu twana tuminere, aho kugenda ngo ushinge Sunday school wigisha abana urakoze ibyo ngibyo. Ejo nibagutora utangira urwane ngo basebeje ngo pasiteri Tuandaeji, kuko nicyo cyonyine kuja ku mwana uri munsi y'imyaka 18 uri na pasiteri gusambana ko nyine mu ikanisa ntibyemewe. None mategeko ya leta nayo minere iyo nuko amwe gukatira. So tuwamenye inshingano zawe. Ejo nibagutora ngo abayitubazi nuko icyo kintu uri mu Tuandaeji ibyo bintu abantu bakwiriye amaso akuriho irinde tubita gufata. Ikindi kandi numva ko bayitubazi nabo ureba bakwiye kureba inkuru cyangwa ikiganiro bashaka gutanga kizigisha bariho kikanigisha n'abazaza. Yego, kubera ko tubikurikiranwa n'urubyiruko n'abantu batandukanye, cyangwa abantu benshi iyo baruhutse, hari igihe bamwe baja muri internet gukora ubushakashatsi ku kintu runaka, hakaba n'abantu bashaka kurelaxinga gusa kuruhuka, agafungura kuri YouTube cyangwa televiziyo ngo arebe ibintu runaka bimuruhura. So mugomba gutegura nanone ibintu byiza biri bufasha abantu kuruhuka mu mutwe,
cyangwa kubigisha runaka kugira isomo bakuramo ryo mu buzima busanzwe bitari ibintu atari uguteranya gusa atari ibintu gusa byo guteranya gushyushya inkuru kandi nacyo navuga kuri icyo kintu social media wayikoresheje neza yo guhuza n'isi kuvuga ngo yo guhuza n'abantu benshi inshuti zikagwira kubera ko wakoresheje YouTube neza unayikoresha nabi kimwe nuko uyikoresha nabi abanzi bakagwira wowe ukazutambuka muri quartier uzingugiye gusurana muri quartier runaka naho huzuye abanzi bawe so nimuye kuri YouTube icyo nacyo bugomba kukizirikana hari abantu bazo gukunda bari hirya no hino kubera ibikorwa bizakora byiza kuri YouTube batakuzi bakagukunda hakaba n'abandi bazobabaye nimi bawe kuko rero tutori inkuru ya nyirarume uyutore ya nyirasenge ibuka se wabo bimwe ibinyoma aho mu ikanisa bashwanye tuzi icyo bashwaniye cyangwa urafanye ushigikiye uruhande rumwe kandi wenda atari go rufite ukuri kubera ko baguhaye ifaranga cyangwa kubera ko ari bene wanyu cyangwa emosiyo zawe baguhaye ifaranga uko ni kukuguraga bigatuma udahagarara mu kuri kw'abajya bashwanye wowe ukirukanka gutangaza ejo uzoba umwanzi w'abandi ukuri n'ukuza uzabura iyo ureba ukuri n'ikuza uzabura iyo ureba channel yawe zitwa y'amatiku iyo gusebanya ibintu zafata nyine mwanda wose bagushire kiririse aricyo wavuga cyo gusezera sheri wanjye sezera amateraniro cyangwa aracyari kare amateraniro tuyasezerera cyangwa turebe akandi kantu twakongeraho kamwe ko k'inama twatanga gatoya ese amakosa cyane wayabona ku YouTubers cyangwa kuri societe rero hari ukuntu ibintu byari bimeze kuva na kera amakosa yahoraga aba muri societe ariko ntamenyekane kubera nta koranabuhanga ryabagaho ubu ngubu amakosa asigaye aba tukayashiraho kandi dushiraho ni byiza kandi ya makosa nayo tuyashiraho mu buryo bwo kugira ngo akosoke nago bari uburyo bwo kwandagaza uwayakoze abantu baze ako kantu bakumva neza niba gushiraho mu buryo bwo kugira n'undi wese mbese uba wabaye nk'icyitegererezo kugira ngo n'undi wese akebuke n'uwari ugiye muri izo nzira akebuke rero YouTube uko warumbajije ngo tubona izo side zombi nzibona gute kuri ubu icyo uko njya mbibona njya mbona mu YouTubers wese ashyiraho inkuru yamaze kujyaho wowe uragiye hariya ukoze idega ryawe nimba ari nabyita ngo kwa Bahati Mbaya kamera iragufasha cyangwa se nawe wenyine uranirikodinze urikameye umwaku bigiye hanze njyewe n'undi wese dusamiye mu kirere views ntizo duca mu myanya y'intoki dusamiye mu kirere dushizaho tuba dushizeho mu buryo bwo gukosora ibibi birimo biraba kugira ngo tubice n'ibyiza nabyo biri kwa muri societe nabyo tukabishiraho kugira ngo duterane courage yo gukomeza gukora ibyiza rero njye side zombi uko nzumva YouTubers dukora ibyiza n'ibibi ibyiza twahawe tugakora ibibi zagaragaye zagiye kumugaragara mwene magambo urabona aba-YouTubers ari sawa abantu ari bo bagize kuko twebwe dukora ibyo baduhaye rero weho nimba ushaka kwirinda icyo kintu ko kikugeraho kora neza ubudacogora urebe ko hari aho ntago social media zakuvuga iguhimbiye ikintu kibi ninakiguhimbira uzoyirege nukuguharabika ibyo ni inkuru zisanzwe ashaka kuguharabika ibyo ngibyo ntago ubu birimo nta ruhare wabigizemo aho ngaho no kurega ubushoboye wabikora cyangwa se ugashaka izindi nzira ngikemuramo n'uwabikoze byose birashoboka ariko kandi wowe uri kutwihera views uri kutwihera content aba-YouTubers twabaye benshi content zarabuze ariko kandi hari abantu bashaka gukora n'ibikorwa nabo bibi bigayitse kandi bagashaka ngo bigume bihishwe kandi rimwe na rimwe si byiza nta muntu kwishimira wishura buri nkuru yose kandi nziza ntabwo ari byiza ko turi umupolisi muri societe ariko kandi nanone nawe tukwiriye kubaho wumva ko ugomba gukora amadega numara ngo ntibabivuga urugero uragiye utanze isumu wisha abantu babandi byari bisigaye bibi senga ntibimenye niba mara ejo bagushire hanze numara uvuga ngo bagusebeje nguriya mu papa w'abandi bagusebeje kandi ari wisha abantu nasenge ntibimenyekane nibimenyekana uzabona tuzareka kumenyekana Imana ntiyo gufasha mu kibiga mu gihe rero Imana yagukuyeho amaboko wakoze ikibi rekaga n'abandi ngo basebeje uriya muntu kandi yagize ni wowe wisebeje inshuti yanjye irinde urebe ko hari aho duhurira hari akantu numvise Unity bavuga barabaza ngo se
kuki muhangana n'abapasiteri ngo ubwo niko kushaka kumena amavuta y'abapasiteri unity barabango ngo ahubwo ngo abapasiteri ngo bayamenye ibo bakayakandagira bakayakandagira siwe bagize niko niwe wayamenye ukuvuga ngo twese turi abantu nta muntu utokosha ariko kandi abantu baba bagomba kwigengesera no kwikosora no kwirinda ngo cano ngo ziri mu kubuza abantu ngo gusoma ijambo cano yakubuza gusoma ijambo ariko yabibuza gute cano kuri YouTube hariho ibintu byinshi hariho ijambo ry'Imana hariho indirimbo z'Imana hariho inkuru za birashyushye hariho iki ni amahitamo yawe guhitamo icyo ureba kandi ni amahitamo yawe gufungura icyo ureba ni amahitamo yawe yo gufunga telefone yawe TV yawe ukafata Bibiliya ugasoma kandi mbona nako kagomba kuba rero ntangiye baho kuri YouTube ntago nahasobanukiwe neza ntago ahantu humvikana akantu nako mbona ka YouTube kuri YouTube ntiyogendana n'umuco kuko nimba ari ikintu cy'ikoranabuhanga kizojana n'ibya bikoreka mu isi none se nimba ku isi yose inkuru ishobora kunyura muri radio ku maradiyo ukanyura ku mateleviziyo aba YouTubers bahandi wenda bakora inkuru zakozwe mu makartier abantu bicanye babashize hanze abafunzwe babashize hanze bakoze madega abibye aho abagize ukena kujya wenda hariho evidence zabafashe ko arizo cyangwa wenda n'inkiko zabakatiye n'urugero usuwibye yata iyo nkiko rutaramuhamya bazasipoza kuri uwera ariko akaba n'igihe wakoze ikintu abantu bose babibonye barahara ama evidence cyangwa no kamera irahari yabigaragaje ico genti wavanga urukiko ruzogera kuko byabimenyetso zonyine umuyutubazi yo bishingira akazobezerekana no mu rukiko nimba ariho kamera nimba arabahamye ibihumbi bahamye bagushinja yes kuko n'urukiko nivyo rugenderaho fitabatanga no shize kuba ko YouTube nimba inkuru zivugwa mu bazungu zigashirwa hanze mu banyafrika runaka za South Africa zigashirwa hanze no muri societe yacu zangaze bikunze zizashirwa hanze ariko nuko ngire ngo ari ibintu bashatse kuzitanga nubwo bizitanga muri kino kinyejana mu kinyejana kiri imbere ku minsi igenda progressa inkuru zasohoka so tugaragaza kuba abagabo beza tugaragaza kuba abagore beza tugaragaza kuba urubyiruko rwiza atari ugutinya media ahubwo aribwo buzima bugomba kubaho kuko igihe cyose uzomena amavuta abantu bazoyanyerera kandi ntibanyerera mu gasi nuko iyo niyo YouTube jewe ndumva ahantu hose akeneye inama abayitubazi tuba kwirinda no muri societe namwe mukwiriye kumenya ko impinduka zigomba kubaho kandi ntimukomeze kuvuga ngo abayitubazi tibaza ama content barayazi hari n'iguzo ushira inkuru ziza tizirebwe cyane ariko bashiraho byaye birashushe byakahiye nayo ikirukanka kandi ntiyareka gushira iyo kahiye yabaye agomba gushira ibiri ku isoko ako nako muza mukazirikana ibiri ku isoko akagurisha ashira ibiri ku isoko mugira amahoro turabaseze ibyo tutavuze byiza duha inama muri comment n'ubutagura tuzamenye ikindi gano dutanga yego inama zanyu na comment zanyu zirakenewe.